Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kaano natayan ni ulitag mo, anak ko? Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagiin na. Atapon damot na atake. Sumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman mo't ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika, anak ko, agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo ayaam ay tulad ka kanyang kalmo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arod ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga ron. Agpaaram ka? Wano saan, no makitam laki diyan nasingpat, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni Pari Ede. Kunak no inasawa na tayo paraluto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama ngamin, ide? Piman met nga rod ni Pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na ide. Angam, nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin amakitak. Angam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Kat nagpadaan dan ijay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan ak nga raw. Tanay, lumakay mo tin ambaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam kano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot day baraw. Ang bayam, taikuyog kung tunumaminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kini Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwana. Kan apeng iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakitkita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbak tabalasang, nanang.
Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure kapay. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naing pisakiday mo, ugadam mo basit Tapno pumuskol mo. Tilamadmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Unman datang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi anak itak. Alang araw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kentap no masapa tayo makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ka, ayam amukin ka, tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, maawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak ka ni tibursyaw. Aya! Ay na, nagwapo adim makil to'y putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dya anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitlaang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam a Loida. Panjat kuun tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kaw. Isaw, natibursyaw. Kat isumat anak ko, tibursyo, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, tibursyo. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo, iti kabiitan na panaway. Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damit nuwang ta anak kaw. Adapay baka kintalo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani tibursya para kin ni Greta. Kayat ko launay mat ni Greta para iti anak ko abalayan. Oray siyak mat abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw, anyat makunam tibursyaw. Kat da kayo man, no siyak wanlatan Si kangay mo Greta, anyat makunam. Kat no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan. Urayin pa'y magtagbalin nga apukot Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Nga ron mabalinda mo tiyag na ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaidan mi Yawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo da ita baraw. Dakkel met gayam to'y balayo, tibursyo. Wen, ngam kadaanan na balay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito iti bursyo. Di taman na Di ta banda ti kanni kita silid. Ay, kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat
Sika no agminmin no lengleng talat tangarudan, Greta. Alang nga ron. Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan, ta siya akong timang yurnos karag iti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot tin tinamay anang luto dito ginatang ko akarne. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't kan. Jak ngarod kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kau. Sanak anak sem iti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inapoy. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Kat inuray mo kumapay analuto saka imalado yun dita karuba. Si kalaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Kanyala ti oras. Nakaturog nga tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan tanaudi ka man. Iso adita kan ruar amaturog. Sapay nagado ti lamok di taw. Agmustitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak kaw. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro lima sinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay di kalapaw yu di talon nyo, anya, Uncle? Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pustuna. Ken uri ti cabinet apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katami ti violet. Nalabaan nga road. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga road mat ti violet. Jak nga rod kayat. Jay yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asiled. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot di may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom, Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababaunan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat na akanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam dinak pa'y inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di ka mat karaman itinlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya? Ay, sapay mabisina kon. Unay kamutan. Amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto ka mat lataan no kayat mo. Di mat nagkanya-kanyatan. Anya? Nukas tangarod. Labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din. Tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Agkanya-kanyata ko nam. Sige,
Magsila ba nga rudmatan iti kawas na? Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatunusan, tatang? Lapit kayo pa yan agdan na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat yung mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat ti tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alo makayak no adda kadundinak akalaban. Anya akalaban na sasawam at Tiburcio. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kayat agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kumankat agiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kayat mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito eh. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang Tiburcio. Amang ano niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ni nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamitan ti Burcio. At dangaruditan pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tiburcio. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga no kaano apimanaw. Kastoy mat tan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutang. Anyat pampanunutan, manakaw. Apay akasla naliday ka. Awan, tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro, tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan.
Adan na kumyaw ngagpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanog ako. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibagam di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak ta ti Bursyo. Katuna, urayag ti panagsublim, ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanidyabalay nyo, taamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak, tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli idyabalay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga yung gagarak, tisan amang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo na kamdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na Tibursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamot lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mat sika. Kahit anya nga ron ti aramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umuna ngagpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak Tibursyo, I love you. I love you too, Grita. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdel sultan iti barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamuanda nga ag-apa kami, nga kabkabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kami. Anya ko man numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Daanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isagsaganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon.
Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramiden tayo. Ngam no ikarinang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Nay, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin da jang anak mau. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya tao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas dyan nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rin nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rin daramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga roda, kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makitamte kas tangaramid mo, nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, gusto daytan. Iso na umbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlaangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Nay, Beron, apay, anyat mapasmasamakin ka. Ay, masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ngay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak matgayang may disininaak. Anya, ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapas ngay ka. Kan aging ga iti panagdakil ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam nunong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tagdan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamangtad iti aramatan ng agpas ngay Dandan agpas ngay day jayang. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam dya anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mangtidak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan
Asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay na, nakargaan ka no, idi nagsina kayo. Di na amo ama sikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo biraon. Uray maladaga pa'y laang. Madlawan akarupa la uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intid na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinento ka out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sana balay, ta saan mat nga agat-gatas kinibiron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong. Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. Katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan planaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ito'y. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na kamanan ta asawam. Haanan? Nagpromise nga hanakon nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutak pa tatang. Buhay. Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsumblikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat di Diamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sapal ako mga runa ta nagbalbaliwan ngagpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadtakala nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot ti ulok. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang urura kanya. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot ti ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam, Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw.
Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangka nga agpanpanunot. Di ka pala nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa, Peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Karte bulangit ko. Hindi takan. Hindi kasan. Basta po lang ang may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, hindi syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minin dito'y balayan ako. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da dya anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngamla kay tun. Nanang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanak ka. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nunong. Nakaalala nga iti sikog na nanan. Kahit asino pa'y sika siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumot ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manin. Diyak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayam ka o no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema, tatalaw-atalaw. Neveron anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ananang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pom kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise.
Viron, Nonong! kung naktupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, Nonong. Pagigyan ng mga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man kinapalabas. Agpinakawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, Nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ino, kasla makilikiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti na palabas. O niya, agawit ka no malam iji dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rodan ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malam wine. Anyat kayat mo si daan, tayo sutilutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na di nga anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawirta. Isurot mo kan kwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya? Apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya? Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pailaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, agbakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pala kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. O di ka madanakan. Sa kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino alalaki, tatang? Di kanayon anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy might.
Awan imut na mapanditan no kwa. Ima may na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay ay nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan? Kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si katar-arman na. Madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatanan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kwa na. Ubing mo't na dya lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ta ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. Sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karuba tayo maulaida. Ay na, nagmaya ta talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpasumay. Sipsiputan amin ang karaw-kaw. Ay, saps! Baliktadang tilubong! Si Katima nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya kumati binibiyangak kin ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo, si kakarayon, tiyan ti atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na kanayon na agrugay dito sa ti balay kao.
Ay, kanayo na nakapagod na gita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, ngam dito'y magtipagrugitan da. Uray kumaano dalusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro da kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, da kita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito'y. Awang babain da kita dingwan. Imala da iti amo da, ha? Sika cawan babain na. Bakitan na gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na kaon. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga agragsak akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo husto ti timpla na. Nasubraak sa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ayaw nga talaga ti gumaratigit ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sili, magasangan si Bray. Bakitan dalangan uran, agpaaram da kailaan. Piling kin-ijer da. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agadil. Nay, ape akasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan na di agpampanuno. Nakarkaro ka. Umapal ka lang tawang ngamin ar-armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kaub ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pension mo, ti almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar-sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kan pagmirmeriendaan. Ay, nadi ka kadi agkas-kasta.
Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo't dito. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga aramidon ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangka lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kaun tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Ah. Agun-ungat ti karuba yung Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kidi tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay ka mo't dito'y parlor, paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuku dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawid iti palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala. Tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na paibot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam na nalete ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananantay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatang. Dapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay natuan Hay, anya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya kamatang. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkon ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak ka garaon. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Hawa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay.
tani, mabangaran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, ragtaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel na. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Huwag nga rod, kinapudno na masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape di balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkapi kayo di tabalkon, agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kano nga inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggam ti tamir na. Siya. Tiag sile, maghasangan. Uray bakit afta na pintas ay sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka yung tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket oras si ka. Nakulbutan. Apay ikunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo lagbain. Ala, umunod kayong tatang. Garasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agisparing ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga papakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak nga patiukan ko. Ay, nay, di ka pinangan. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawa ka nagityan na ka. Kusunetan, Eli. Unat kayo na yan. Kustaon. Papanam, Tesey. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan tagis paring tanitoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Barang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day tikat nanang. Tata Bitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, adda dita. Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw.
Saan da pailaan makamove on iti panagapat Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangamina ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Kat si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan ide. Tardamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla ang amang bayad iti utang na. Si kakidi Adan sama nagkinawatan yun, ije manikurista nga ayabam dito balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat inkasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan. Lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak ko. Tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Sikan ti mangimbaga, Mirna. Sikan, Plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, ada kayo dayta. Total, agpada kayo anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung. Tarumwar kami biit kinitesi. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumwarta pa ilaang tesi. Eli. Mayat tiwagas ta, tesi. Nagkure. Nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat langan. Mariol lang. Adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una ide nga dadwa kwarto bakante. Diyak lamo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mare. Ngamno adawayam, mapantaki ide jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan, pare. Tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan mo't ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Sino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artag ita. Tanagbalbali, wan. Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan. Takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita aburdar ta maringringak.
Jak kayat ni naariwawa. Wen inso, ibagak to day takon kwa na. Di ada pa'y may sasili da pa kantya pa ba nga minsaw. Wala manang. Ang sigurado ang maalan tumot la dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wala. Napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado tagsapul iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako da ito ide. Dakal mo gayam ti pa kay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno da ita nakunam. Inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan. Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin to duda nga yan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang? Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilid, adeng. Naimbang arabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagisong araw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin ti linutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At ka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan ta ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kit din Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau, tano awan inak mga lataikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po Enso, ayamaw, umayaman. Ada di kusina manang. Umay ka nito, tanay, diyak mapanawan to'y lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo nga glutluto ka ba, guys? Nagadu matalutlutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na, nagsaya atain. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Aya, ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kit din ajak mangiranaw. Awa na, ngam aguray ka.
Tagaano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indestino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y ide. Una, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na ken mata no ubing ken napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan. O anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ito tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Taila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya? Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangay iti pagnaedan, Emma. Umay ka ni silid kaw. Uray ta nalawa di silid kaw. Ay, saan Anyalat sawon dagiti tattaon nga eh. Ikat anya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kayat amaamuan da Inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kun Inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat anubiyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot Inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag.
Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan ko'y kabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan na? Limbren ti abang na. Tanobyak kat nga ruday. Ang amnay. Di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Naknak, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ay uwan adeng. Apay agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Kwa? Sayang. Napundumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayaman tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti CP number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. Irenovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mo, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rod, iti makabulan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinubay. Patat mo, ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rod, sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na di taka-aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay, talaga ang inadagita, tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman akuna ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaing. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang diti balay ka. Kasta ka di? Ay, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun? 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay? Waitress iti may sa restaurant, tata. Kasta alaga raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mawan.
Un, tata. Ay, wan. Anya tayo tinagan mo? Carol, tata. Ah. San lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minay sa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaon na asaba ni aborder. Ay, un garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Un nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ik-ikan iti kanin na. Anya? Ay katawan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week na tawan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan ije silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala? Kababain mo, tata. Ay, di kag babain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak nga doon ano kasta, tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun, tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemain ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan, tata? Agayatak ngamin ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaang. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mo. Talakayak kat nga ruday. Una. Sige. Sikati makaam mo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagis, saan samot lamay may sa tinubiam kadagiti border mo. Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Itanya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinubiak manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daan ubiam. Kapilitan amanang. Tanay,
Agayat damit nga rod kanyak. Aniya! Lalaki narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo anya tada kanyak. Pag-iinagawan dakmat na nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagis. Ay, apay nga kasta. Nubya amat amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida manang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't manang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga... Pastrekanda kami tagririn ni tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan dakman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyak lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Chuck, wano ni Carol? Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma, luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si katipilya. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo ti mo na pinili, minso. Pasensya kan, Emma. Awan kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan ti pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, bine. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa na makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Iso nga inekat da. Saan ta nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran ta amin na trabahador. At di istambay nga rodan. At sapon tuman lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaagpailan iti balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko.
Awan mo't sangputan na iji probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaan pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan itikabsat ko na ito Kasi mat, awan sa baling agbinadang no saan nada kami ng kabsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipag naadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo mekan ni manong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Lilia? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti nasawa na. Ipag. Atap mo laang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kabsat ko. Kayat mi matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mo't siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naadak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apekta rin ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas ni ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tintin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik san na kita. Tama nga mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na takuman ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaudan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man? Kat mapangkumanan irwar jay swildok. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo? Katuan, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalaam tag-vlog Biglamat nga manuti followers mo bakit? Kat siyempre nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo nga ta. Basta dagitay mayat ti i-vlog mo Sana kumkumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bini. Siyakit din, te isorom, kat veterano akon nga vlogger. Kasano, kat kumkumpurme mat ipupus mo na duma. Kumkumpurme nga? Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan ta iso tigatangak. Kumpurmen? Nonya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry.
Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anyamat data nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbase na ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adumat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat, maysak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe man di nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dakpay idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban-banog kalaang. Pasensya mo ni Ipag mo, ading ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latanti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta daytan, Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yaw. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha? Gusto matan natin na minsan nga panangilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ti balay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas ladamatan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasao mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga vlogger Anda ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi tiraramidam. Anya ti upload na dya kansyon na. Katuan
Mayat-mat kiti, ta damat talento na nagkanta. Anyat yang mo tayo, no pumatok. Kat ano tiyang buya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Bay-bay am kadilatta. Uray saan anapintas ako namta, napintas mo, tibusis na. Manote followers mon, Sose. Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmulay ti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulog! Yung kakiti sa rakjali na pa Susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag-vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, agandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap na da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatay. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit di ti imadon ti followers ko. Nene, mayat Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alangaron, lalaingan pa Okay, agsusweldo kan. Una manong. Idi damo, basit laang. Ngam idi kwan, imadumot laangan. Kasta ay kat nasayaat nga rog ading kaw. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Wen nga rod manong. Ay, Apay, anyat sensen na ayam di tabakit. dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga adu ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan samatan iti upload ko. Aglalaok samat nga minti ipupost mo bakit. Kat may busanak mat nga ron iti may upload. Iso nga ore kumkonformate tan Handamat tanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngam damat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un kayam, di ba adu dagi dya manok tayo nga nitib? Ado pa'y Apay Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy nitib nga manok. Iso manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy, naidumdum ang aloto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti nitib nga inalsaman. Anyat linutom ama sinabakit. Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manayin. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Katalaga nga kasta Ta ibalblag ko nga rod.
Ide kalman, inalsaman, tin kastak. Adubo matata, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan, nagititarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na. Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tani, naibusan ti manok tabakat. Ni, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang aroden biyak. Ay! Anya dadayan? Bakit? Dahil binilag mo, yung kay Sir Ricardo na tulong. Diyas kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat? Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. Makapasakit kamat nga agsasaumat? Adda nga awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi jay, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kanan na. Pati iskats bright apaginaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amura taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan tupat si Itan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat niya asawa ko. Adong arod ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagmag titan. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko. Idi kakasjay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas nga ipupos mo, bakit? Baybay anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mangay mat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibyangan. Amok tararamidak. Bini! Agriyan ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay dati hangko ana lang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay.
Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manan Ipag. Nagrigat mo ti mangrugi manan. Makapaupay mat. Makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko. Tawan matan ti pagswildo Ikan ka Ipag. Atoy. Kasusweldok idikalman. Ha? Ala? Ay, thank you Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kastuti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag.